Hagajingja ka Kawan, belajar ke step dia coba bitan dia. kue trigu leber. Yang penting nggak stay ba yon tip berubah kita company lah sarang kita. Kawai kali super Kami kali ambil aja. kemudian registration number ML Shpodi line not kendai nyau kala julor hadian balahap kensan kimau nalor jong ne kali. Kani kejingja kala jah harom gesnong lat kensau haswaban poya pomlum ha kebakan kali kebakit siar bamdo kerang tung benda cepun ursla. Kani kejingja kala jah kat bakan kali kerang ya leng bakan ke surok. Na kada bakan company kelas sedang ban pentre ke surok lagi benta berang syak banyat kali kani kejingja unong nya jong ne kali ulaman saujur. Kani ke surok kadi sebentar nak kejing sina ke surok shillong tamabil ba kani kejing ja ke penisha ya kejing bambut perking ke company ke hukum ke belami nak office jog additional deputy commissioner penusla civil subdivision lapan mi ak penyo tri uleber halor kejing kang yat kali na lat lingkot selang kerdam ba kadi bendelong na do shpo steng step hado lai bejijan miet bat men miet la kang biang na do por kendai beji hado sau beji men step kani kejing pen bayak kapor kalong kanang ban step ke kam ban tri ke surok bat ban wara jisngan ru ya kinong let mangwan ndai kejing ti mau kapor bayat kali kelebo yang kejing breu bat ki kali yang kejing ma ke bakrau pembelajar ya kani ke kali kit siar Kita bilang lang na kali. Betul lah. Sisa sino. Siang sini Jayu pi. ngajak orang. Oh, mana perbahap nak umau kali. Hakan urko mahap nak umau perbahap pinne. Perbagi ngajak ni, kadang ketika mesin kan baterai ni, kadang baterai ni kan ngajak bet. Wan cuma nak kena cerong kan. Long mana perba pihak ni kena unu company udah ngetre ni. Udang tray, udang. Udang drill lang tu te sahab umau sangat kali jong pi.